kum ka jingpun kre ya election banjit ik nong thawan cha yeng dorbar ka jala ka United Democratic Party lengba ka selection committee shen kan sa shong ya ka jelang na ka banta ban pynbna ya ka thup nyngkong ya kyrtong ka party ki bani khun ya election how ajar arulai habai karen badu president ka United Democratic Party ba med baling do ulai thu ba kyrtong ki ba ka party ka lapan kre ban pynbna kum kyrtong hakawat ka nyngkong kala chan poi sha ka sau phongun bat kani kan shong e hakarai jo ka selection committee. Ya ke first list ke meeting jongka parti kan sesong sakat tu kat sini hakaba ngin sa yo lat ya ke bangin bu ya ke tarik jongka state election committee naga bantaban pen lat no ya ke first list jongki candidate hagi konstitusi ki bangin ada bang finalize apa ke state berapa no it kliki konstitusi pelat first list. Ya kan dia keren apa parti kalau don nak pot sekapot, lakum kumung don Kumba, jan poi saupo mut egi candidate. Te ndai ka board ka bakli du jong ka parti ka state election committee. Kani kan sesong kumangala ong muntan adin bak ku committee di kinongiram tu parti kisong ban penbet ya katare manginyo ban declare iki adin ba ka state election committee du kan sim ya ka final decision. Baru ki kandidat ki bangila pentikna ki bal alam platform ki bangila shimiki na do sitting MLA sitting MZC da ki donro but ki ru ki bom de ki sitting MLA sitting MZC ki bangila tikna ba tiket ki adin ba ka recommendation kalawan ka proposal kalawan na kalian jong ka circle level ba adin kata na kalian ka district level but kita baru ki bang semua ba kilabet labiang min pynbna ki ya ka fas